Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. 39. hadis. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal: Kullul muslimi alel muslimi haramun demuhu ve maluhu ve irduhu. Ravahu Muslim. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet kılınat. Çındığında Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: Her bir Müslüman üçün başka bir Müslümanın kanı, cana mal mülkü, cana ar namusu aram, kol tegiz. İmam Muslim rivayet kılgan hadis. Hadiske düşündürme. Hadis toluk türde mınday kelgen. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet kılındı. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: La tahasadu. Biri-biriңерге көралбастық қылбағыла. Көралбастық дегені ошол адамдың қолында болған жақшылықты кетіп қалусын қалайды. Бұл Аллах Тааланың қалуысына, жана пазилетіне қарама-қаршы келген іш болып саналады. Аллах Тааланың пазилеті ар кимге арқандай болады. Вала танажашу, атайлап бiri-biriңерге баны көтөрбөгүлө. Бұл орында базардан малды сатып алуу ниети болбогон киши үнүн бийик көтөрүп, mal üçün қымбат бағаны сұросы назарда тұтылған. Негізі ошол адамдың малын сатып алу ниеті жоқ, ал бұл ішіменен башқа біреуге зиян беруіні қалайды. Мұны нәжаш деп қойылады, мұндай сода қылу арам болып саналады. Мысалы, менің 50 000 сомдық уйым бол отырған болса, бір адам менен келішіп алғанмын, бір адам менен келішкенмін, ал сатып албайды. Ал бағаны көтеру үшін ал келетті маға 70 000 сомға берген дейді. Мен жоқ деп тұрып аламын. Менің ұйымды қарап аламын деп қызығып тұрған адам, ой, қымбат тұрбайбы дейді. Дағы бір шерігім келетті, ал маға 80 000 сомға берген дейді. Ал деле сатып албайды. Атайынап бағаны көтеріп береді. Ошол ұйым базарда 50 000 сомға сатылат өзі. 50 000 сомға сатыла тұрған ұй. Мына ушундай алдоо жолу менен бааны көтөрүп туруп 70 000 сомго сатуум арам болуп саналат. Аллах өз сактасын. Вала табагазу вала тадабару, өз ара бири-бириңерди жек көрбөгүлө. Жана бири-бириңерден бет буруп, терс бурулуп кетпегиле. Жек көрүү бул душмандашууга жана касташууга алып келет. Бир мусулман менен бет буруп, сүйлөшпөй коюу, капалашуу 3 күн шариятыбызда мына ушундай 3 күн гана. 3 күндөн кийин араздашкандар, капалашкандар бири-бирине салам берүүсү керек болот. Вала яби' ба'дукум ала бай'i ба'д. Эч бириңер башка бирөөнүн үстүнө сода кылбасын. Бирөө сода кылып жатса, анын үстүнө барып кошулуп сода кылуу дурус эмес. Мен мисалы бир нерсени аламын деп содалашып жатсам, аны албаймын деп айтуумдан алдын башка адам келип туруп мен аламын деп сода кылганы болбойт. Дагы бир сүрөтү бир адам сода кылып жатса, ага бир содагер келип мен сизге арзаныраак кылып берем, менден алың деп айтуусу болбойт. Ва куну ибадаллахи ихвана, ал-муслиму ахул муслим, ла yazlimуху ва ла яхзулуху ва ла якзибуху ва ла яхқируху. Аллах Тааланын бир тууган пенделери болгула. Мусулман мусулмандын бурадары. Бурадарына зулум кылбайт, жана аны кемситпейт, аны алдабайт, аны төмөнгө урбайт. Ат-тaqwa ха-хуна ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Taqvaluluk мына бул жерде деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көкүрөгүнө ишара кылды 3 жолу. Кишинин жамандыгына өз мусулман бурадарын кемситүүсү жетиштүү. Куллул муслими алал муслими харамун дамуху ва малуху ва ирдуху. Раваху Муслим. Мусулмандың қаны, малы жана аброй намысы башка бир мусулман үчүн арам. Хадистен алына турган пайдалар: биринчи пайда, хадис бардык мусулмандарды бири-бирине үлпөт дос, бурадар болууга үндөп жатат. Арзыбаган дүйнөнү деп исламдагы достукту, бурадарчылыкты жок кылып жиберүү керек экен. Экинчи хадистен алына турган пайда, мусулманды жардамсыз калтыруу, жана аны кемситүү, аны акарат кылуу, аны маскара кылуу, ага жала жабуунун арамдыгын хадистен билсек болот.
Üçüncü hadisten alına turgan payda, İslam dini hiç bir eldi ulutu menen ajratpayt, bölböyt, hiç birin özgöçölüböyt, ulutu sebep, musulmandardı biri-birinden özgöçölüp, ayırmalap turgan nerse, bul takvaluluk. Allah Taala bul turalı Kur'an-ı Kerim'de mınday dep aytkan, inna akramakum indallahi atqakum, çındığında Allah'tın aldında en urmattığınar, sıyluğunar, takvalı bolğunuңar dep aytılgan. Төртінші hadisten alına turgan payda, hadiste en negizgi nerse bir musulmanға karşı düşmandı kılуу jana ага kol salуу aram ekenin bilsek bolot. Hadisten alına turgan 5-nji payda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan eken, "İnnallaha la yanzuru ila ajsadikum ve la ila suwarikum ve la ila suwarikum, walakin yanzuru ila kulubikum ve aşara bi asabi'ih ila sadrih." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, Allah Taala silerden deneňerge, jana süretüňerge, kelibetiňerge karabайт, silerden jürögüňerge karayt, dep barmagı menen kökürögünü körsetdi. Hadisten alına turgan 6-nji payda, İslam şariatı ar bir musulmandın kanın jana malın ar namysyň korgoýt. Hadisten alına turgan 7-nji payda, bir musulmandın kanı, malı jana ar namysy, abroyu başka bir musulman üçün aram eken hadiske körö. Bul musulmandın hukugu İslamda özgöçö bir jogorku darajada ekenin bilsek bolot. Hadisten alına turgan 8-nji payda, ar bir musulmandın abroyu, kanı, malı jana ar namysy urmat kılınat. Wallahu a'lam.